بولوز حمو 20 انسان تصنق يكهالو تقفقون كهالو ده ارسل بنا برا والله متشي كويس حزنية عثمان كچك كردا جگوندي ماشوقي لروج آوای كردستاني بكدك كسايتي جهايا ما 11 سالان و دانهوا كل و پل و آلاوين فولكلوريين كونار دكا هەویە کەوێ هەبوو کومینە هەڤالên xwe li dibistanê xwe diba ew derfet bi dest neket lê karî bû xewna daneheva alavên kevnar û dîrokî bicîbîne. برنامجامش بوي افتشتي ما ونضانه بن افضاروكي بيمار رابن زانبن تشيما كرديها ام بفا كردن بفا تشتا ما وكديم خناسنا بفا تشتي كرديم خناسكن جبو نفسي بيمار رابي كما بري تشد خوار ما تشد بخوار ما تشد كر ما تشنت كر جيانا ما روجانا تشبو افو اجبروا الهدف مجي ابدا على ما بشتي مرزان جبر تنگبونا جه û kêmbûna karînan hezniya pêşîngeha xwe ya binavê keça Kurd niha li dar dixa û dibêje ku du carî li van alavên nemayişkirî hilandî hene. Hezniya çend pêşîngeh li devera Cezîra Rojavayê Kurdistanê pêşkêşî xelkên deverê kirina û hewldanan dike ku pêşîngeha xwe li ser asta herêmî û ji derveyê Rojava jî nemayîş bike. وفي كلتورين هاجو مديتي بهتر بينهم فرا بيجوا بالعادي وكقولتي أبتش تشوفون نما بون بس أنا فقرنا سهل صالي باش ده فقراندن مثال وكفا جهارة و توريق شبانا وكخرجكي سربشتا كراب ونجاري وأبناك جرجرة بون واقيرت كرين سربات شتا لوكسا كفين دبهر دايك تشيج من أخويك دسالên borî de zêdeyî 1000 parçeyên kevnar û folklorî yên girêdayê dîroka Kurdên deverê dane hev. Her wiha hezniya dibêje ku gelek alav bi dest nediketin û ji neçarî gelek tiştan bi destên xwe çê dike. 2006 دست بكر جعولي من جمالي دست بكر فراغمي كم هبون هلاندن ودورا جگوندي خو جيراني خو جگوندي خو جغيري شو مقام شو مفاقوندا يجرحي ناف آلية حتى بديركي تدرا قوقوتا بانا مفراخ كبن هاي أتشون طرمبير كريتون أتشون خوديش سرخاتيش كرب ورانج مرهاتن هما بكودر هبانا التلفونات اشتغلن تبلی کو ev derfetên mezin li pêş hezniya tunena ku pêşîngeha xwe di holên fereh de li dar bixa lê ev pirsgirêk ne borîbend li pêşiya xewnên wê û di mala xwe de pêşîngeha xwe nemayîş dike. Dilovan Çeto, Kurdistan 24, gundê Maşoqê, Tirabespiyê.